gagayam na imbag, kanaragsak nga oras tayo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sat Nelly sa napud no anagan, tintay drama. Ngam sakbay na shout out mampay kada Norma Gatchalian. Kaya namin nakabagyan na ditaring kay Kabakan North Cotabato, Mindanao. Ni Kabusi Villa Santa. Kan Lunday family dita Paracelis. Manipod ka ni Jenny Rose Lunday from Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Nelly. Dear manang biyanang, kaya't kuman nga ibingay ti kapadasak. May papan kadagiti nagaram kanyak, aging gaanak ki boyfriendak, ti pagtarayan ti istoryak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Anya nga inanang, tatang, sino nga ti sumbatak kada induy kan dyan eh? Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jack nga rod nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamat nga kayat ko isuda nga duwa. May salain ti pilyam nilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga rod ti piliyo, tatang? Nusdak ti pagpilyam ni Indoy. Kakalugaran tayo. Amomon ti family background na. Nasisingpid na ngagkakabsat. Kan awan biso ni Indoy. Si kangay nanang. Agpada kami iti ama, manak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Jane hanyo nga kayat. Okay lang tamat No isuti kaya mo. Kasla na singpit mat. Tauray medyo lumakaayan. Madlaw mo't anasingpit. Iso na lang taga kabangibang nga ilay. Uwan ngam naamam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasingpat matlaang. Wun, kasla nasingput matlaang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayong nga agmano. Ay, numabalin la ko mga duwa dalangan nga sumbatak kat aramidak. Ngamhanmat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap na kam. Sikati ang desisyon iti dayta, ta sikati makiasawa. Opinyon milaang di na ibagami. Sige nga, Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang ate song bata. Agyaman na, tadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pili da na ng kantatang ko, Indoy. Ngam kahit di, ay ayatan kamat. Dakal ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon, di pa nagkasarta? Ni, kat sika no anya ti pangadeng mo di iso ti masurot. Kat pakaragsakak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan, dahil tangay paspasabat mo kanya, Nelly. Kunak nugod nyos, ti padamag mo kanya. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Ninamnamat ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Eh, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat namin nga mabalin nga duwa kayo nga sumbatak. Lumabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga sumbatak. Mala, uston, han ka nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan. Pilisig nga klonan tigasat ko kang ka. Kitnood na problema mo. Di ka kumagbain ka masinag kanya. Tapos sinadaan aklat na tumulong ka. Ha? Agpaiso dyan eh? Uwan, kat bay amon nagitin regalo kan ka. Jak subiyan na gaya kukwam aminan. Sa payada imot ko a couple shirt kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga rod ah. Kat, itad mo lagta kanya katausaran me ni Indoy nga boyfriend ko. Ay, nala, uwanan. Itad kong kada kayo nili. Ay, nagpakadak nga rodan. Katsabay ko ma. Tanaragsak kanto iti din na ti pinilim, alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh. Uray no pinaay ko katintad na lata dagitoy.
Nay, anya ngay dagita anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usar me kanindoy. Kat, uwan, ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y balay itay. Nalpay, di abagan na. Kan kaslag kakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata na paay nga rod. Adaya mataglaglag to nga napaay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa lang mat nga mintagbalin nga asawa. No duwa ko duwa da nga pakiasawa ak. Nga may sa lang mat gamin. Nalpas mo't laangan kitulagan para itikalay sa daindoy kanele abalayan. Huwag nga raw na balayan. Nagbit. Kahano lay dagararam tanak ko itanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wan nga rod abalayan. Kat maragsakan kami. Tani indoy ti pinili jay anak me. Amoming amin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay kat pagyamanan mi ano welcome tanak ko iti pamilya yo abalayan. Wan abalayan. Kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada. Anya abalayan. Wala. Nay, apay dagita badom nele. Yim pakimot taon. Mapanakon ag iyan ije balay da indoy nanang. Anya, apay ngay. Kat di kay pay mo't nagkasar. Kat dandani matanda kasarme. Muray pay Agden na kayon to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay ngagnaed. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kiti sumet, makabulan laangan ti urayom. Agden na kayon ton kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nele, ibagaman kininanang. Dahil supay lang ti mapan mangi pastorit inwang. Ni, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka indoy. Uwan nga rod. Diyak mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't nele. Kurang na siguro iti hinanala ito eh. Agimbagak tumad lang. Sige nga rod, ag ina nakapelang. Hanggang amin nga agbanban nugunay nga agtrabaho Nagagat kan sa amin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Tabiglamat na nakastoy ti marik na. Nangan kan, indoy. Diyak mga pangananang nakapsotak na lang. Marigata nakpayan agtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nilaya. Remor mata. Diyak mo no napanan na. Nanang maulawak. Ha, ay, ala. Lala, napusyaw ka magtan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni ospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintara ka no ni nanang ni Indoy ija ospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod anak ko. Ayan ni nanang Nelly. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay. Nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Awan nga rod. Aging bagag tungat lang, Nelly. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intad nga agas mo. Ay, paspasam nga rod nagpapigsatap no rumor kan iti ospital. Uwan, makarawarak to siguro no bigat, Nelly. Nelly, pakiilot mo munti bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumatlang bakat. Mabiisan, iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, Uwan. Sige, agtalikod ka nga ro din tayo lutak data bukot mo. Darasam tan ada pa'y papanak. Papanamanan ay bakat. Kanayon karumara.
Kat inak agbirok iti pagsayaatan ha. Hanggang aron nga makatrabaho, di siya agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga iti asawam nila? Kasjay ah. Anay nga anay. Anay lang ti mga kanyanan. Sakit pinanawam. Asino nga iti mga sikaso keng kuana? Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga tagasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Ang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa ti kasjay. Anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag tumay siguro na. Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilabad ay balay daman ang panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto ah. Nasakit nga min ti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpatsak pa'y lang tagluto. Pasensya ka nilay. Yak nga min kabailan ti tumaktar. Lile, at dakan, yala anak man bin iti danang. May samat na tanga Indoy. Mayak samat ito tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabailan mo ti bagim Indoy. Magapsotak pa'y matnili. Itantanta pa'y lang. Agpapigsak pa na imbang. Katuan ah, anya nga ron ngay, awan mabalin. An-anusan nakawan. Pasensya ka ko man. Ay, uwan, sige, tayo nakpay makilabad ang aron. Isupay titangdan ko. Di kan sa pa'y rumwar. Tamasakit mo't taninanang. Awan agluto. Kasano nga da kwarta tayo nga, inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan nyo nga panawak. Kumusta nga iti follow-up, check-up mo, anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko lagtakan ng dagita agas ko. Kat nung may bus ko manin, agsubli kami manin iti doktor ko. Agkawan ano usam tiyaga, gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya nagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Rin mo ano man. Mapankanog sa iti pagsayatan na lang. Ay, amo manak ko, ada nadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Nakamisuot pa ya kanayonan. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ni Nelly na lang. Tabungal siguro ti banog na tayo chay. Wan mat kit di ah. Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. May raman akpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromat tan ti sakit ti sakakan sikat ko. Day, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladutak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay ama uma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay Balayda. Dua da pa'y mat nga agsakit. Dua ti pasyente kay Jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kuna yung ani Indoy ti piliak. Ha? Anya ngay, mangipas-pasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot apinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka apinilit ang mga klon kinindoy. Kan maysa, si kamot tinagpilit anapan nagnaid ijay balayda. Basta basulyo. Basulyo kan ni tatang. Intamit pa siya rin ni Indoy ije balay da abakit. Una, tanay, di mo't rumrumwaran ijay balayda. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yung balin amanugang ta. Nay, adamot ti anak ta. Nagkapwam nila eh.
kita kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy tisong batak. Ayang ay kanta, agsaksakit nga kan ka na yun. Han nga makaobra. Iso nga siyang timabanbano nga gobobra. Ay kat aganus ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparpari ka taktatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nene. Nakaawag ka ba't? Kumusta ka? Han nga nasaya at Johnny? Ay, mabalin nga kita ta. Ay, katwa na. Sa dino te pagkitaan ta. Saka natin mangibaga no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibaga kanyam, Johnny. Anya jay ko nam nga ibagam kanyak, Nene. Ay ka, baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Uray agla ko no iso. No kayat mo, si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubiyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Ha, madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, o sige. Tulungan ka nga ron, Nene. Si kanti agbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Dak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kasta ya. Ala, kat asikaswang kalat na takas tamot tibilin na. Magyaman na ka. On pang sweldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldo. Iso adi mon problema inday ta, Indoy. Ag-awid ako ni Ijay Balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Adakin ka na ito, Nene. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito. Ha? Kat Ijay Balay mo ngay. Aday ujay. May mayat dito. Sa nabali. Tao may kapaspasyaran dito. Sige nga, Rod. Naupay ako kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, adakin ka na ito, Nene. Ni, apay nga kaslahang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lukas ta nga rod. Datan. Owen, Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nelly. Apay, anya na amuan me. Puno ayaday jay. Owen, han ko nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisina mon kan kwa na. Ay di ka lamasyan anak ko. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo ka nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han, ni Johnny ti kayat kun. Isun ti pakiasawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan nanang. Agiyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasun ni Indoy. Apay ngay, kaasi ti asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Kan sina akon. Anya, apay ngay, kaasi mat Ay, basta man jakun. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo lata, nana, Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid dinili, tikastoy kanyak. Wan nga, Rod. Nakakaasikamot anak ko. Kasta lang arodan ti kasasaan mo. Sininahan na kapay tinubyam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, nana, Indoy. Iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola.
Inikak iti bulong ti marunggay, kan papaya. Padiguan kayo, nana. Ay nagyaman kami balasyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. Saan man aday ta subsubalit ti ibagayo, nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyag mo, Hilda? Uy, talaga apumigpig sa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa'y nagpasturan Ah, kitaom tamangan mo't numabagnat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Gamin, sikatin ang patpatibkar kanya. Tapno pumigsak man ay. Kitita, laimbaga ko. Wen, ngam di mo biglaan kagtrabaho. Nana, at ako may baka kinilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ay kawan na. Mawa ta kaunti kaya't masawa na nakaw. Kunak man maturog ka ito'y pwesto ta dyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak manan no bigatwal. Agawid akong tanay rabin. Sige, babayan wan. Tay goodbye kiss ko. Sige nga Rod, ingat ka awan. Kunak tupay kat! Huska tinabayagan nga atap ko! Ha! Nita! Apay na saka dito eh! Awanan kay tipay na babae, garang gandyang ka! Tiblo ko! Anak ko! Nita! Gusto ka itan! Nanang! Ha, Lili, adda ka. Ay na, naimbagman tanagawid ka. Malalala, sumrak ka. Angam, apaya kastatit, sura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya, Kakas-kasar dagayam. Idi pinay ko idi. Dagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. anya. Iso nga na ilaw-law. Anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kung nga mindan na nga naimbaganan kat. Ala, hindi nakikyan kita, Indoy. Kumalbali sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami dun da indoy kan Hilda. Agkin ni kida matan. Ha? Agkin ni kida. Sa daagkis. Anya ay datang itsurandan. Indoy! Nene, anta ka. Nakapasyal ka ba? Naimbagman ta nakapasyar ka, Nelly. Apay, anya tararami dun yaw. Agkin ni kayo mat. Gagangay ti agayan ayat, Nelly. Anya, ay nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga may nagaw mo matgayaman ni Indo kanya? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tagtantag subli akon. Lading hitag na ilay. Ngum ni Hilda itantay ayatag. Kun di mo't adan sa balim, ije sentro. Ay, kwa, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, Indoy, urnusan tante amin kanyata. Apay ngay, adamatan sa bali nga kakin nekim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traidor ka, Hilda? Impabantay ko lang na Indoy kanyam nga may nagaw mo matgayaman? Ala, anya ngay ti basol ko, Nelly. Sorry di amok akit di mon sublian ni Indoy. Traidor kayo kiti nga duwa! Jako napupuutan timbagbaga kiti daydi agundaway. Nakaisawa ngakmut kaya manitisa na may parban, banag apagbabainak launay, kalpasan daydi nga aldaw. Nagkasar nga rod dagiti duwak at jakon riniribok ida, tawan karbanga. Kan basol kumatlaang no apay ang nagbawing iti sa bali ni Indoy. Dahil naman nga rod ti Jak malipatan akapadasak. Tuy gayam mo, Nelly. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. In your notes, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless iti tunggal maysa. Hello everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan apod no nagan, tintay patangatangay drama itangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Hello mampay, kani Maricel Daligis, Agnes Gregorio Abadita Singapore, kani Delia Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear manang biyanang, adda pasaway nga anak ko. Adamat trabaho na, tatangtangdanan ti bayaw na, kas helper itilugan nga ibibiyahe na. Mawan maururnong na, tay diretso na iti arak ti kwartana. Iso ti pakay si stressak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, laklakayan kayo, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagburmuryutan yung ayan anang. Di ka pa'y langamin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumaner mo nanang. Gagangay na tabaruak ket nga road. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakon kabaelan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Oo nanang, di kay madanagan tay nakagbiro kiti asawa akaw. Sige, inakaw. Na, tamapan ka man nagbulak-bulan buyeng. Inak nga road agbiro kiti asawa. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, may stresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngumawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo tagaram. At damat cellphone na anak ko. Di iso ko matiosaran na nga agaram. Ay nakano pa sa raibati na ti cellphone na ijibalay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan sa matusum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon kaditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Tsak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi agsakit ta ulong buyeng. Kat nahang over ka manon. Kastala kanayo nun ter aramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man lang ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamiten buyeng. Ti kalagnagnakam. Kastamlatan iti agnanayon. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni Buying aya. At dayjay balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anya orasan matmaturog pala ni Buying. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, ada ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na barkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayan abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ay, nungay na bartak manay. Tila tinortoronan.
Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Boyeng, nanang. Ay, saan pa yung aroda ko? Umumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanila kay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, lukas ta ti kayat na. Nay, naimbagmantal na kalagip ka nagawid Boyeng. Wala tatang. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay, agpakpakan ni ti manawk. Apay ni nanang mao, adalay bagak tatang. Nanang, bumulod ak man iti kwartayo. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang. Pangusaram. Naibayad ko na iti utang ko ti sweldok. Bumulod ak ko may iti kwartayo, tapang allowance ko lang. Isublik tumot lang, no sweldoan nak man ni bayaw. Na, ay kat siguradom nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang an anabat-bati akwartak dayjay. Una na, di kay ka di madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Boyeng. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Boyeng anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa kan kuana. Boyeng, asino nga ijay ar-armom ijay daya? Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo na ngay bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Boyeng ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damay taday jay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay. Noan niya ti pudno. Tawan mo ti aminin na. Kay kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Boyeng, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos. Pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, hada ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, at da dinagas ni Boyeng a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga adan nobya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpaiso, nanang. Sindong, adan samot ten nobya ni Boyeng. Maikit na sayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan napintas, basta nasingpot, anya bakit? Wen alakay, an-anom tinapintas, no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan, no kastan tumot laeng ti maasawa na, lakay. Birthday jay kaanakam no bigat Boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisem no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino ay tinangin dandanon kada kayo tinay tadamag. Apay aya ngay libak mo pay laeng. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mo't dakas na. Pakaragsakan mikat di ano adan no biyam anak ka. Basta awan no biyak tatang. Awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga adan nobya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Diyo apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't may matlaang ama-amuan ti agpaiso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisuputak man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalata dita na, Boyeng.
Kandi mo isupot. Ikargam lata di taplaton. Saan manang, isupot ko. Na, pangipan na maya. Apay masapol nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag itayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako ala, mga alakalat taditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkanoy jidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Wan nga ron, nang isupot iti adobo kan ginakda ka na si Danda kano ijay. Si Daenda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramida ng jay adem. Nay, ada ka mabuyeng barok. Hala, sumrag ka. Magyamanak na na. Aywan, at itin supot ko ama sila. Nay, naggapuan tayo ito ngay. Iti balay na manang ko. Nagpaskenda ngamin. Iso na gisuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manin, boying. Wan Tinang, intuludan kayo iti sidan nyo akarnay. Ay, agyaman nakaboying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam nga ay. Di ka agbabain kanya, Tinang. Nakadungdungo ka nga min unay kada kami, boying. Banang apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amu kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, danobyak. Adama ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pala ang kadananang kantatang tikadat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan tayo nga itamanang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa yan nakasagana. Orayok ti umno apanawin. Apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora. Adalang pampanunutak. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni Tinang. Ay, katsi ka ano nga ipasyar mo dati nang ijebalayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa nga ita, Tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isa ganaan ta pa yan na yung bagday ta. Saan ta ko mabigbiglaan ida? Ne, magbusbusinan ni Bayo ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay man ang Tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namwak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din inalangyaw, anak ka. Saan pa, tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan mo agungat no maamuan na. Punkan tayo pa napudno no saan. Anda kami nanang. Kadwak na Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano aknana. Sige, sumrag kayo. Agam, nay, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggam na kayo tinubya ni Buyeng. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni Tinang. Iso tinakarik na akitipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang di ta amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilin. No, siyak.
Awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga agpampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kaya ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpot ni Tinang. Wantatang, nanang. Nasingpot ni Tinang kanya. Kan ay ayatan nak mo. Kat kasanulaangan ti biyag yun to, boyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanem. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako nanang. Di kay matanagan. Taggagita ko na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, boying. Gagangay lang tikas jajar na, tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siya, maawat ko mo't ti anak ni Tinang. Nakasagana ak atumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni nanang. Makaamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lagi ti matam. Akas na naunag ti pampanunutan. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kaya ko na naman ng balbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti akin ah. Apay, awan pa nagtalag mo kani Buying anak mo. Adamot kit di alakay. Ngam, Likli ka mga men tagpanuno titisan na nasaya at bakit? Anya ti amaw. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaon ti agkalay sa kantinang ano biyambo yan. Wan ko matatang. ay, kat kano nga ro ti plano yo apa nagkasar. Intun umay abulan ko man ananan. Uray simple akasar. Tinapatag. Makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yo akot makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyaman ak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi ah. Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, na kayo pala ang ti makamoy ti anak mi kantina nga. Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmulay tinateng. Ala, wana nako. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron niya balayan niyo. Taawanan ijibalay na ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman tinaibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatid kayo umutin kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kon. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumala ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga ro doon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpat ti anak ko kat maragsakannak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda. Kaya't ita dumakdakkelan dagiti anak da ket naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga gasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan ti gayem mo, Alma.
Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kapsat, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless! Hello manan kada kayo amin naragsak ngayon kay panagbuy-buyak ken panagdangdang nga gitagon daway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat sali sa napudno nagan tintay patangatang ay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Victoria Lacambra, Criselda Mawili, ken ni Havana Aldoven, dita Kuwait. Kastimanti ko na ni kabsat sali. Dear manang biyanang, adangkel wano ulitag ko nga dakabailan na itibiyag. Adadakkel abalay na iti lugar mi. Nga maawanag nanaed tay di abroad ti pagtrab-trabahuan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka ah. Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti agkirtiker di balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo tag-caretaker di balay? Ay katuan ah, kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kahit kung amin akan na yun ang nadalos di balay ko, nga uray awan nagnanay. Uray mapan kala ang agdalos, no adawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manay. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan Manang, tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray sa anon kabagis. Oho, basta. Agpaw itak to iti kwarta mi ti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsubli ni ija abroad niya ang kalastor nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusak. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis kathanyo mat nga balay. Uray takabsag kumot. Ken adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaamu ka anak ko. Apay, awan trabahong ita ay Hanakon nga sumrek. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasi ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasi ti tada nga kanan me. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan kang agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy nanang, nag-ado gayam ti gamit ni Angkal Astor iti balay na. puro imported pa'y dagita gamit na. Ni, ada pa piano na ito'y. Tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Wan nga rod, nalay nga instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas dyan nga talent ko. Ay, awawan ba't nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may sala ko ma. Ay na anak ko, ituloy taki din dadalus tapno malpastan. Ni, hansamat nga usasaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rin. Saan atilakot kutyum dita? Sayang anuhan na nga ususaran dayta. Ay, tawagan nyo man kahit di tadamagan nyo kanya nanuhanan nga ususaran.
Mabalin nga pang babae kan pang lalaki day takat. Belt bag ngamin. Ay, babainak. Agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo, nanang. Makiteksak. Awan ngamin load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawid tan. Taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak ang mga usaron ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante ah. Agawid takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon, nanang. Na. Apay nga inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasan. Bagya ka no dato yan. Ah, nangibaga. Kat nga angkala. In-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di kalaag mainsali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuan, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sa una kanya kun ngay, nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya angkel, haan nga imot day chay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata cellphone mo, tikal kalikutem. Asinot ka tratat mo ya. Awan, basbasa aglaang dagito'y inchat ni Sally kan ni uncle na. Ay, naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga min to'y cellphone ko a pinagchat ka. Ay kanya ko ma. Kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kapsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko ah. Nan, wartang bangkay di ba kay? Dadamapang ko katangan. Nagsuldo kan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nak-ululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Ilyang, manot sweldong kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sally, di ka mutang simrak ije pagtrab-trabahuan ta. Urayin da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay lang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpaiso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak din nagdakal nga balay na. Anya, ay nanaimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nempa. Ay, undayam, Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nempa. Jay, bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka nga tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rod ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni angkal ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay nanang. Apay ka di ba kay? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak. Tapno makita yo. Ne, apay nga picturean niya dayta. Unata nagdakkel ti utang nyo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kayo agbain. Agama amang utang kunkunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kay? Nagsuldo kan saan? Ay awan kwartak.
Di nakpay matulungan ang mapanagdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos, ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mo la tinulungan nak anagdalos ijay sali. No kaya tiyo akat sublatan kayon. Ah, Wani lang. Ipasublat mo kinisali. Time pagtanak ta, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. ay, magagat ka aya sali. Katuan na, aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manon. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apay ay mawag kayo. Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako niti balay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kahit tinapik sa tapno kaslada ka duwa. Ah, ay, saan atila kutkutyong dita, Sally? Di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kahit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak, nanang. Amukmat nga usaran dagito yung gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang nga road, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye, nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kaslay ja kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maada anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparma kanya na. Yung kabsat mat nga may ninanang ko. Datutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni uncle. Nayon namat Limlimagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumatang akin ti butas ko. Gusto day, tan. Anda pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kini uncle mo. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. Sige, taging pakiakon. Kumusta kan dito, Isale? Unak no asino tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak namin na. Ansumrak kayo. Ta isarak mat lang tiri daw tani. Ado ti aso igtarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day tuwi? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na tar aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid ano pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta tar aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no kanayon. Nagdakkel dato balay. Numasadot ka, agawid kan, tasya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis.
Kakaiso na nga agsusweldo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tari maanom ti trabahom, sali. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Isong addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anusak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong la kuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kaya't ko dito'y lugar tayo mo ila kuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot dun sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngami ng jebak ng uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamahan unay nga dakal ti sweldo ah. Kitalaan, okay laan. Uray tagayim ka man. Talaga asaan nga pampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali na di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni Uncle na. Ikita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi ang pampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawan mo't kwartana. Ajay ka nung araw di pauwit tangkil na ti sweldo na. Isuti patangdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak ta bakat. Di ka lamaas yung mat. Wen ang saan nga amo ni Uncle na dayta. Iso nga inak pa'y kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agungot ni Uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga ah. Sige, awit kayon. Yung kayo mga laiti si daan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sali, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo dun. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo dun. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle mo. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikalman dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadaal matan, Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katawan na. Dato ti sweldom. Kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, laba ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos na angkal nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos sana eh. Amangan mo no peke. Kita amin nga naimbag ah. Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka mat karon ah. Hindi ka matagpatawar. Kasala dyan la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadang 15 data, tada pa'y papanak. Derasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nagpakibibiyangan to cellphone ba? Detaman na eh. Apay akasta tila nga maya. Nagpulong kanyak ni Nympha yung jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay ya. Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ako ay tigamit. Tapnoan da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kan ka dyan anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsinsyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan nak. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bangan no idarum na anak ta. Uray anya ditan.
Basta maisardeng ti mading aramiden ni Sally. Nimfa, itimplanak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Mayatan na buya. Mayati si Kawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Anya ti kayat yung asidaan, tayo sa tilotoak. Ayan dagita appliances ko, Sally. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kandagiti dagto mabay akagwaak. Agasam dayta. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukin ka! Taidarom ka! Nanang, tulungan dakman. Apay ngamin impul-pulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramiden ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko. Tiamok di nakabailan nga idarom ni uncle ko, taka nakanakit nga rod. Ngam nagbituta, nakipakpaka siya ngayon inuta kabayadan dagiti inlakok agamit na, kaya't imanugot mat. Nagsapulak nga rod iti trabaho, kaya't binulan atin tinagak ti utang ko, aging ga anakabayada. Nadidigra kitikas jay napasama kisama ni Pudidin, jakon inulit tinaramid ko kat nagbalbaliwakon. Kaya ti tatultulungak dagiti dadakkel ko, bayat ti panagbaket kan panaglakayda. Alakastan, tigayam mo, Sally. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Sally dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagnina kada tayo amin. Hello everyone! Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Salamat kadagiti agkakapintas a komentoyo. Kadagiti mayap upload a drama aman ng biyanang ken biag ti tao. Niya po Diyos timang bendisyon kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Karyasan na pudnuanagan tintay i-drama itangem sakbay na makablaaw mamampay ni Raquel Paluway di Tamanabo Abra, Rosie Dakayanan di Tamayan Tarlac, ni Vina Opena di ta Singapore from La Union. Kastimanti ko na ni Kabsat Karya. Dear manang biyanang, ilingad naklakuman itinagan a karya. Adadwa nga anak ko kat Pasig a babae. Agpada na pintas dagiti anak ko isungado dagiti agar-aram kadakwada. Uray sana nakalpas iti kolehiyo dagiti anak ko, adulat ta dagiti professional nga agaram kadakwada, tanapintas daket nga rod. Rugyak man ti agsalaysay. Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, Nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger ko maki ti pilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kwa na, Nanang. Kanjak type ti ugali na. Aday abiyabang na. Nay, nagpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilya man na imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatek, Nanang. Isunto ti akluna. Ha? Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni Nanang mo. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan? Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional, kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada, Nanang.
Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultuladan jay kabsat mo, ha? No makiasawa ka. Tay profesional, ti pilyaw. Napintas kayo nga kabsat. Iso nga adaw, ti profesional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayatin naklon ni Manang Malo, nanang. Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayjay ki idin kanon akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Why? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Profesional. Kan adda na talaga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga apilyag tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga agar-aram kanya. Ay, kauray ah. Basta na trabaho na. May maya kidi Tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin na babalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi pintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wen matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Ang puli may adwa. Ha? Siya, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasya, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilayan ke, siya ti malaan da. Kasjay ti pamagik, idi balasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari, tamangan numaladaw kiti papanak. Sa imbaga orasyon na, pasyarat ko man ni Malo. Ay, kunak do ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga may ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana, Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malaw, wine. o sige Nana. Asino di tao di balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ano pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwar, wine. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw di balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung kapay lapagawidan No, adda ti aramidam. Ay, awan na ramidak, nanang. Inakit di pastor kan, Ala, sige. Makambo ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo Malo. Makadisturbo ak sa amat. Anda ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag atari mo arak iti silid ko. Diyak amo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Ay wen, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakpak ko. Mabainak amang irori tay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad day ta. Saan ko nga ilako? Ited ko Malo. Ay, kaagyaman nak nga rod, Nagdakkel pa imat. Nagdagsunan nga detang inawawit mo. Ayos laeng. Basta para keng ka Malo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka. At da ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili ka da kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso Malo. Uwan, Karding. Ay, ayatun ka man.
Oh, nagyaman akmano. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisig. Awag ganas ko amangan. Ha? Abay, nagmurmuryot kayo. Ni manang mo Saan ngagpampanunot? Inaklon na mo gayam na jay akardeng. Una ka ni Roger ti aklonan na. Agam samay. Iswa, masuro na. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Sana bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang nyo kanya. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akakluna. Kulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilya. Tapno mabsaw ti bursa kansan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluna ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wanang. Ang santay unay alakay ni Adonis. 55 na lang, tagtrabaho pa eh. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon na jay. Gwapo mo lata. Apay? Lakay, baro na jay aya? Balo, nanang. Namitlo na na balo. Adiya! Nanay, babalong mo gayam, naimbag ano, Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. ay na, urayak la sumgar di ta ngayon bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalong tao, saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kini Adonis, inton madamdama. No kasta, siya tinagasong kada kami nga aram ken ka. Diyan Wen. Yamin, sika tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka dyan na. Ayayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Adonis. Ita, taagayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom kenkwana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat kunti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Jana. Ay na, nagmayatin ngay. Nagawa niyo, tasaan pa'y apa nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Jana ti may papanit ti dayta. Asawa kong talak mo. Nana ka rin Ay na, nagimasin na gito ya pasalubog ni Adonis. At the pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Alamangan kayo laang nanang. Agpenag kayo amangan, tanagaduday ta. Manang Malo! Mangan ka ba't na? Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karkarabasa kas kada tartaraw. Ha? Aniya mo da kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't anima nang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kay, agpay sumo nga menti bagbagat. Inauna ka pa mo nga road malaw. Ang di mo mausaran, tautik mo. Ha? Awan na, ano dahi tapusong lang, di susurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay.
Nasingpot-mot ni Karding, nanang. Ay, oray na singpay. No padamay, napugpugraut. Awan Selvina. Sayang ni Roger. Professional na dyan. Naimbag lang ngay. Tananakam to'y aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadag iti agar-aram kan kuana. Mo, agsusweldo iti binulan. Dandani pa ikat ag-retire nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusayan. Si Kanton ti agpensyon dyan Tiday bagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana karya, kidawag ko man ti pamalumos yo. Tai kasar kun ni Malu nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't minti mang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itong galmay siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay, ayat unay ni Malu, nana. Isaw, anya makunam malaw. Kap-kap na kanmin ti tunggal may sa, nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Karding. Adda talo dadak kila baboy ko, nana. Day talaan, nagbasitan ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababoy. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagi jay baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kayag kasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo parchen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no parche mo. Day tangaron mo ti pampanunutek malaw. Ngam imbagak mo teng kininanang mo, apartyen tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. Noan niya ti anta isulangan. Di mo kutsin jinuang mo, tapno da pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo malaw. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Jana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod, nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy, asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basit da. Kung di kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar, nanang. Ay, huwag hindi Mangrugain ti riga di kam sa mo. Mamirmirao mo tinakiasawaan da. Iswam, sika, intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adonais. Bongga, ti pamayan yaw. Wine? Sigurado day ta, nanang. Special to kano, ti venue, ti kasarmi. Mangabang ni Adonis, iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano, a resort. Ay, nahapaw. Nagmayatay. Kan, mamidwa kami to kano agkasar, nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayatan ngay. May imagine ko, unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga lagi diyaga, unti isuot muntaw. Wala, nanang. Malalala, ilaklak ang muntaw, di kapsamaw. Simple lang gamin, di kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw ti kwartada. Naimbag ni Adonis tado ti kwartada. Ay, wala, nanang. Ganay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag, nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo, nang? Malaw.
Tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Tamarugitan to'y bado. Mabalin niyo matintag sukatan nalpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis, Ay na, nanang. ay na. Itong rabi ay nagsukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa badaw. No, sukata kadagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabang di asawa. Tatumulong nga agsarb. At dayjay kusina ni Karding, nanang. Isuda ti para luto ijay. Nasaya nga raw. Uray isula, maitulong naman. Day, agmay-may sakan di tabalayo, mari karya. Tanak asawa mo tandag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuteng nga uray ang may sak, maray. Wala, ado tayo magkedeng agkakaro ba? Kan nasidaglaang dito iti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawaan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagaga nga gardin ka nagtalon. Day talang, ti paggagagatan na. Sa mga agswil daw, iti binulan. At makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan di ka, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridag nga anak ko. Ambuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapamil. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mang Put Adonis. Uri na bilaan ni nakasta. Marabian ka sumangput. Nabartek ka pa eh. Ay, dyan kaya te masarsermonan. No kastoya na kayo lumak. Dyan. Labaran na ka din. Tat kaya't kung timaturog. Dyan kaya't tinaangdod na maturog. Eso labaran na. Rumuanak pa eh. Dyan na bagat. Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Tada ka no palot eh dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsinda. Ay, inka pa lumutang i gestor iti masita. Bayadak to no mga baka. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan, nanang. Inyig kun dito itanim, umak. Kasta ka na yung tisidsidaan may. Apay, kastalat ko kuhaan jay asawa mo. Ije sa mo lakarayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na ijitalon, sala mapan agkamal. Kan adaimot ko alubias kan pipino. Andapay karabasa dita. Di okay la ko dagita tapno ada kwartayo. Naurewang kwartami basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan may. Tawang pa'y anak may. No may panggap iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding ijitalon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan sabot ni jay talon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumerkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Ha? Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis nanang. Laklakayan na babaero day jay. Ha? Nay, apayaya?
Tsaklaim pagarop. Nga itikas jay kinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya! Iso ti papananti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artat. Anya! Ay, apay nga yakas ta na nakaw. Makapasuron nga rod nanang. Maumuma akon. Ay kas, naimbag Ano, itid na mo laging katiswildo na. Anya nga itid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimot yawanan bain alakay. Ay. Apay nga yakas ta. Sana mabali nati kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon agpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ni, anda ka magayam dito ay Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyonak manang. Ay na, agkon si Misyaw ta day malaw. Imo mo gayam day asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyong. Kaparte akarnit native manok. Nagparti ngamin ni Karding Itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto di asawa manang. Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, ha? Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken kwa na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakamo ang mga raramid ka dagita. Ungtan nak namin no pilitag tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanya. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, Jay. Maumaak na ro din, nanang. Anak, agmano Inyagan kayo ti si Danyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura nan. Madon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Well, tadamag kong adda kanon ni Jana dito Buwan, nagbakasyon pa lang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ro. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang barok. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak naman. Ay, tuwan ana na. Nga basit laang. Mabila nga raw tayo na mangala. Ikam tumoy da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo, Nakalako nila kayo ko itimula na anateng. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaban adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyok yo. Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakalaki ti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iso ako na sinaan na lagay. Ano saan idarumnan? Sugador lagaruday, nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko, ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Maminsan, mabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka, iti dahi nga adunais.
Ya mo ni namnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kin ka nakaw. Ta napintasan tibiyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Karday nga nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yung dayta, nanang. Kat noada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Sininaan nga rod ni Jana, tilakay nga asawa na kat nagawidan iti puder ko. Masa siya nakitiburidak nga anak ko, gapo iti nagbambanagan na. Banag apakakonkonsensya ak no danduma. Kanayon nga min amay palagip kanyak tibidot ko kat naamiris ko asaan gaya makwarta ti pagibasaran iti napinta sa masakbayan no di kat iti ugali. Napatpatigayam nga amang tinapintas nga ugali ngam iti kwarta. Tauray adot kwarta na no alasmat ti ugali na awan serbina. Alakastan tigayam mo karya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti maysa kamsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script to gayem yon, Jenna Almoite. Ipapay kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa.